کوچبرên Efrîn di serê sala 2025 de cara duyemîn bi darê zorê ji şehbayê koçber bûn û berê xwedan cihên bi ewleyên kantona Firatê û Cizîrê. Lê ji ber zehmetiyên dijwar, koçber di pir rewşên giran re rûbirû dimînin. Di havînê de di germeke giran de rojên xwe derbas dikin û zivistanê rastî berf û seqemê tên. Koçberên ku niha li bajarê Qamişlo dimînin, diyar kirin ku di vê zivistanê de rewşa wan ji ber ava baranê pir xirab e û nema karin vê yekê hilgirin. أمينة كوج شهبة مهوتن بداري قومش لي من المستشفى وطنينا هافول أم دخوزن هافول حلك يجبي ملاتيرو جمارو ساكن أوفتي موليمن يعني ناس شكلك كوك تتوقع نوكي يعني بسبتير تيمتيمي يندرو أوفتي أم دبنو في دومونا إذا خوزي ما ملات هافول حلك يجبي ملاتيرو بداري مستشفى دين. کوچبران گوتن کو ji ber nepêydabûna cihan ew di rewşeke bêzar de li nexweşxaneya gel a bajêr de jiyan dikin. وقوم السوزي وادعيمة أم مستشفى وطني دونا مستشفى وطني أمرو سنة هو ديما ديوري ما جي باقينا أوفتيرتي والله إني أم هم الصوترة تزودك أم تساعدك داربو أم دوبدو أو بنا أوفتي سار ما ومستشفى وطني إن برمولا وابي نام ولا ما تاني أم سام كتشوك أم تيدو دعيشن أم كي بكن مثلا أوب ولا حتى سيو دانا حر سيو دادا أوفتي قد ديور باقينا ديوري خوغي باقينا وغي أوفتين ما Ji dema îmzekirina peymana dehê adarê ya di navbera qesedê û hikûmeta veguhêz de çavên koçberan li vegera wan li cih û warên wan e. Lê ji ber xemsariya hikûmetê hîn peyman neketiye meriyetê û rewşa koçberan her weke xwe dimîne.